Aner malaken yam kana diala kontin barwali lingwas me konwe TV biya kamal anda mandun ne chang kwasnyak mala ya nong roi no gwas me konwe TV en walle chang ka jandang ro ka pai baro ron kina dang ro di jandang ro di takel ka damandan gwas me mi bane jow me bane jelin ka je ka kwidol gorka ramkel mi gor mi dit na mi bane ling ka kwidol gorka de re rol Ethiopia ani berkamal ka Nuer TV channel. Thank you. Guaye. Kenya am gor jen oderi rodu lanne jin nga ka gorni, okay? Gua siloida tet ke tini tin chati ja damandan. Anan gaduni jondak ke dagrut. Within Gorthen Goraka Somalia region, University Michal Kebridahar, Rewiki Sopian Guasme. Gua, thank you, siloida tet John Duck. Feel dian gorimo re which Somalia chelmi chelar no Kebridahar jen jen gorten gord feel dian re which binimi re within binimi ala department gora department national economic jen department in gora okay which en tongmi ka Somalia ka kui gadul gorke tin jen ka Gambella we didn't take dun ka Canadian content binimi ka Somalia we di jigene di Guare wika Somali winami sine tungwana kan sine ga pes dunda sine ga pes ku ko tala omal pene ga tan nan dong weather which way jekaje kan tan wo climate which way jekaje but kan iti rudien ka jimala to go kan it go ti taka mal la kan no ka mal kan dunda which nane ka pika weekend so ajan la problem on which pew weekend she taken ke kade wala tin kan ko pew ta ga kade gua but situation gua ya chicken chen je gua kene di jumala no kan mal gua ya mo gua long gua gore economic okay jen feel down and titin tikar wona didian and tama ke jen gua sama gua takar wona rewde sharon rewde che tu dio je mi chine lo re dane ron dio dane woto taye dane wi re ke je ke university ka shobdu ka Somalia and ka Kebridahar University how do you feel me da ne chobdol gorken winemi gwa me to go jen wana me kataye la ne university la ne ya linga je la ne ya jegla university da be long mi chobre jen winemi dung da kataye sine chobre ge je sine wujegen university telmi da tin chatara ga tan ta kon ka secondary ni kana high school ko mi shiro class ko na ka secondary ni kana high school ajan ta nan buja ka university gwa mi university be de wo mi kin rolat ko na la shi ko ajan gwa be ge university ni Gwami go atale reng mukwene. Shall I welcome along Nathan Content winami wale mutuogo. So welcome chane welcome go je chine gan what go titaga mat chine ge jegre within winami. Kan gan what ro shi ro ken mat lat kan dur mi shu anu ren winami ko gor kan chen gwami. Lore chigne lor go je chigne welcome go chigne nyodo en go ban romat re doar go ne jen. So chigne nyoro go chigne nyota da ne work. Ne wi ga kawdar chu ne chu kap aman me chet ken tam. Legend Kel. Lene Kel. Okay, Guay, me she shobre jamo mula challenge, menchi jeka beche long dul gorka, mengujelo la challenge. So re within winami me sine jeka la challenge, redwell gora, kane ti taka ngut kin to goal. Kataye sine redwell gora je, along muti let kake, kan taka dit shalo yone, can di talk and eat dit la namu go kon ka cafe. Kane to me she guay and ran ka cafeteria, and then ka administrative. Taka ke rai la ran ti ken ram sia ga go di joy ke cha de juj den misran wa ram wa joy ke ba ying juj ko na mo rai ke ban misran wa je palge ba ying pal chere me dong la misiga kran ka cafeteria and then big decision become make no dong misran la ka ke ne contact cafeteria de je del joja ken okay alo cha je look ke wala simply de la de joy ni je allow tan dan nong di ulu ko je kenyam kwanti ni janra mo bati ji sidatin badi yo ko kora ba jojo di sul dol me rag mi sidaw chob loy du go di jong ni jinti ga der ko ci ga kran ke ci ga ke oyo and then mi ci wala di chonu batal do mo nong di chonu di lat ga je go ko ramana ga gin ci atigen go mo then ba ci ba yu to oyo nguludo mo oyo ludo ne do ang medit ala ka dong di chere ke elder chere ke elder okay so mo gorano wo chede ga ke karamdi okay ka ngula ga ka makaneti dit you know dul gorga mo de ga gen ramti ka cafeteria ka jen tade ni je kwan no tam do dien melala de
gwa tin mi gwa no mo kenten ga ka kaptiri an wan kan menyam ka kapi da jojen go mi chirani mo ke injere ka dong jira mo shi injere shi go la dir go dambo shi dong dir te ke health condition ka ku injere ka den mi chiran jogo shin injere shin go dir mo nya ga dabo no mo biya ga tin yene o yo na mo jiga dabo lo la kana look ya ba look no mo okay so next question ka dara ka challenge dungdul gorka ka teacher la lecturer kun no challenge metedi dung talk ke ta dana ku yen converse ke ja ke ku yen rodun link ka kene konti la ngi kun wedi ke ya ko sun kon kan yen ka link ya rodun yes jana sin be go an teje mane long wajen in tong na ka university go mi ko ta na mi sina ore la ngat kan ta na do de instructor do daga na ngi ge dung na ken instructor do sometime tell me kam kana na ala ke riude ro ke to bun chit ke re bun go mi re jur go mi be tare ka ro ngi ga na ka to bun gen di ran jek tek experience mo go ngi bo long no mela problem be to to bun so ko kon tele kon ngi mo go ka to bun na me jala shala ni long ko to ko na ka to bun bat kan kaniti go te ngai ke ngi je kan bare de no ngi ka to bun no goy antamatic holiday yeah okay ka kor pen dang de bulo jogo ko dure kal gwa keta mo won la ne lo jogo jela ne ta ka pa dang jok pul dung da keta mo me ta joje en minister of education mala dung Ethiopia che da la ko dong de thana ka pa da ro mo lo no pai bangwan da na lo jok pai bangwan ma tot pai bangwan ni lo jogo ja pai bangwan da ne lo jok okay shi do ne rundang di ka ngade ka graduation do shim nan te ti ke janan ka graduation ci ne dot ke rundang raw lo da jogo ta bine ron dio den bine wakan da ne ju do ron kel okay economy gore ka rundang de economy gore je ka rundang diok tin gore ke department ka rundang raw la ron kel ka freshman course ka ron kel mi shole remedial la tane ka rundang diech gore ka gwa shilode te the long right now my next question jane after graduation changaran wi to ko dio je ci ya teko bia bra right ngula plan do more retake after graduation gwa tin mo gwa long no mo la nga la te loida an reason and dan wa no go de wo kan nyina bi ge je o nyina bi nyot kana o tamte de daran da ko ka daga manijo karwade jen reason mo men nga ka bi jen nang ka economy go de ko ka tin tot tin chi da ngal ja ko da loide da rongo ke de go yopo do mo gwa ma da ka rong loide ge je gweje o me chato de ko kata tiene ta garo de to glaro de nyin ka yuba gwa me chi go chop gwa na la ran ta do tin de shi mar de ka lok te la nuer community in general ajala my vision no mona te me chi lar wet FBE ngulo mo ana bi find the lodni faculty of business economic okay gwa shi loide chete sa long ko shi kon la rachan wale la Kebridahar University role Ethiopia and la native wana kana la no gwasami take a border kwale kuche border ke jugu Indian and Somalia gwa Somalia takon ke border ten ke wi dangro wekel te chop la shirke min ngai kono Somalia Mogadishu wekel ke wi tin kon ta ko no Africa mulono takon Ethiopia takon ka border ge ala border an ge shol ge gogoden en border mo border kam Ethiopia and Somalia kana Somalia Mogadishu Somalia Mogadishu yeah takon ga border nyok ka Somalia men kula argezi antomali mo ngore kana ni recognize ngode win me kana chongorode ala border en wij mo shal wishale ala la jien ke jigjiga bi shuten wishala no mo ajen border la border Somaliland kana Ethiopia mala roland gwai shilode te the long yene diala konelien karwana gwasme kanwa TV damandane John Dakaram kel magor economic ka Somalia ka Kebridahar University kan gatin content gor long till la we role boy ko bu ko gwar kan it college ka church medi long one question makanati ke je ta jalana jalien ka je ka wudun ka Somalia la chiang jal da do we de ko tama do je ka to kor ngwan tegaten jalien de ka wudun biya ko chum ka Somalia gwa thank you no me tin mu gwa long la ta jalle ge je ka do ben jalle ge je te to ngwan ta kwa pisen ala do kwa rik te be to ngwan kwa ka pis menyam e o mi je kam wi ni dangro mi je ka la do bla je ga chit go kam gambel kan uro mi je ga ke je kam amara kan uro ma ke je kam to mali kan uro ma ke kam apar kan uro ma
mi jiaga no mo la dubla ka mo je jelde bej dunda ka ta jalan tama ko Ethiopia ci security de jangut la re la goaye jelle la go nei men la problem economically katan jalna ka je dulden toy natin ci kugden ci toy chaw saka nial katin cham ga da do bo ci meden bo ci yoken ci ka won nial titi ga kenen ko pedlong ala duom nana la tege nini nyin wandaro gwa chilore te the long John Duck ene bu ko nyoko je ka video do dien thank you chilore te gwa yenne go diala ko kena kontin ngaiska ka Nuer TV channel gwa se rampai ko rake je John Duck ramkel milai economies ki rami gorka Kebridahar University role Ethiopia kan garden kontin la future kan nueretin content baga nuer bakala deka gwaye mishi je kan no information me useful goro no jende ye nywa nazo koken ke chuje paru ban o jen dere no TV dere jagor ko bi randin contilat karodian bi akakule linka ku gan nueretin contin la gwar role boy ani bi ataka mal ban je kala rodian bye bye